Jekk tara, il-numru ta' sigħat li jaħdmu l-irġiel ma' n-numru ta' sigħat li jaħdmu n-nisa, on average, l-irġiel jaħdmu ammont sostanzjali ta' sigħat iktar minn nisa. Hawnhekk issa nitlu fit-territorju ta' gender pay gap. Li hija xi ħaġa li hija tant how it's framed tant hija kretina ħafna drabi. Illi ma tistax targumenta. Mela, nisa jaqilgħu inqas flus mill-irġiel. Vera. But do they get paid? Jena għatma tħal fija tal-gender pay gap. Ġifiri, are we saying... Educate me. Are we saying li jiena nurse u inti nurse bil-liġi mara inti raġel u jiena tnaqlajn assolutament le. Does that exist? No, u jekk teżisti kontra l-liġi. Il-liġi tgħidlek illi jekk inti qiegħed tagħmel xogħol identiku għal ħaddieħor, sew x'inhu raġel mara kelb qattus u x'inhu. Aħna intitolati għall-istess paga. Sawa, m'hemm l-ebda sitwazzjoni li naf biha jiena l-inqas illi mara qed titħallas inqas fl-istess pożizzjoni fl-istess xogħol ta' raġel. U jekk hemm dak il-każ hemm rimedju legali għalija. Ġifieri anki jekk teżisti hemm rimedju legali biex il-mara tirranġa sitwazzjoni. ċara, m'hemmx dubju fuq dik, imma jekk aħna naqbdu tax returns ta' 2019 tal-pajjiż kollu. Noddu kemm qalaw total in-nisa kollha li jaħdmu. So nieħdu average. Noddu kemm qalaw l-irġiel kollha u nieħdu average. Sewwa. In-nisa on average jaqlaw inqas flus mill-irġiel. On average. Mux qed inqablu hawnhekk ċikka nurse u ċikku nurse fl-istess grad, fl-istess post. But is that what, I'm under the impression, again, I'm not an expert in the field, and I would have understood that this is something worth protesting about, let's say. What is intended by gender pay gap li inta tagħmlu l-istess xogħol, naħdmu f'bar. That is what many people think, and that is how it's sold, but it's not the case, because it is illegal to do that. Palma l-lum huwa legali. Illegal doesn't mean it's not being done or circumvented somehow. But għandek miljon mod kif iddur maħħadin, imma is-soċjetà kif konnet nitkellmu qabel iddeċidiet li mhuwiex aċċettabbli li jekk inti mara qed tagħmel l-istess xogħol ta' raġel qed titħallas inqas. Is-soċjetà diġà ddeċidiet u qalet dan mhux aċċettabbli iktar int min int qed tagħmel dan ix-xogħol sewwa jekk inti mħallas inqas minn xi ħadd li jagħmel ix-xogħol identiku speċjalment jekk inti mara possibilment għandek rimedju legali. Tista' tmur il-qorti u tajt jiena għawrt nitħallas daqsdak, għax l-istess xogħol tiegħu qed nagħmel, mhux għax jien mara qed nitħallas inqas. Issa, then you have the free market. Ġifieri, jekk inti manager ma' kumpanija A u mara, u għandek manager ma' kumpanija B u raġel, u l-manager ma' kumpanija A taqla 1000 u l-manager ma' kumpanija B raġel qed jaqla 2000, it's a free market. Dik il-kumpanija tħallas. Dik il-kumpanija tħallas. Kasanka jiena biex ta' forsi għandha mażjenda mhux hekk tista' tkun jista' jkun ukoll, jista' jkun il-każ ukoll illi irrispettivament jekk hux raġel jew mara, dak huwa manager aħjar minnek. Mela qed jieħu paga aħjar minnek. Imma all things equal, hemmhekk id-diffikultà, how do you make sure that it's all things equal, imma all things being equal u daw iġġibhom kważi biss fi strutturi riġidi bħal gvern fejn għandek il-pay grades per eżempju. Hemmhekk tista' tqabbel an absolute like with like. Okay? Jiġifieri, like with like, mara ma tistax qatt titħallas inqas minn raġel u jekk huwa l-każ hemm rimedju legali. Imma gender pay gap is many times understood the way you're saying it. Ġifieri, mara qed tagħmel l-istess xogħol imma titħallas inqas mhuwiex il-każ. Mhuwiex l-argument li jinġib ġeneralment, l-argument li jinġib huwa ara kemm qed jaqalgħu in-nisa għamel l-average tagħhom. Wara kemm qed jaqalgħu l-irġiel għamel l-average tagħhom. U wara li mara qed taqla inqas minn raġel. Vera, f'dak il-każ, vera li hu hekk. Right? U x'inhu ma' raġunijiet? Dik il-kwestjoni ħadd ma jiddiskutiha din, x'inhu ma' raġunijiet. Mela. Ma nafx. L-ewwel nett,
huwa suġġett daqsxejn sensittiv il-għaliex ħafna nies l-ovvju, il-verità ovvja hija diffiċli biex niżilha, għavolja hija ċara din, mela, ma nibdew minnha. Hemm iktar nisa jigradwa mill-irġiel. Alright? Imma għandek in-nisa li huma iktar interessati f'suġġetti li mhumiex STEM, Science, Technology, Engineering u Mathematics. Okay. Waħda mill-vantaġġi kbar li tik STEM hija jekk tħares li l-qasam tiegħi pereżempju l-informatika. It is relatively easier to scale up. Okay. Fira saħħa tal-argument. Jekk jiena għamilt app, tfajt l-app fuq Google u fuq Apple, dik l-app namela €1 per download, jiena dik l-app għamilta darba. Issa, nizzala xaħat darba, jew nizluwa 100 miljon ruħ, l-effert tiegħi huwa l-istess. I can scale up very rapidly and very easily. Right? But if I'm a nurse, if I'm an ITU nurse, literally, it's a one-to-one relationship you cannot scale up. Yeah. There is no way in hell you can scale up. As an ITU nurse, you can take care of one patient at a time. So you cannot scale at all. You've reached the limit. Mal-ewwel, as soon as you started, you've reached the limit. Okay? Well,